Mushana Production. Warazireho ecyabana cyo na ntezire kucyugambira na nyina ndebo korekerwa kwawe kurabe kuryo kwamazima habana tinyi nomwe tinyine babiri kuyaho nyina abana bashatu konka kabazarombashije babiri bonka kandi ecyo nacyo kitakutinisa aho kwa buri mwana aryo wishi korugusyo nyambo yigireho kace warihire mwenda endazo kwereka kwanje ndeba rohe wasika kani ndeba rohe cyo wanshereka ecyo takwenda kugamba kandi gushabwe bigana enda nkihamisha tuzonka ziti eyakana umwana akaba kuzire ba muzika konka reveranda osasire kugira ngo karabo mu mbereje yona nanyetinye obworo nibwo bwankozise Reverend deka bansajiro biyagamba na wasu nga reka kutegana no kwerusya ninyariyo nagamba nayo konka hati ninjira nafu no mutari serious I can leave my boyfriend, then I settle with that person. So, Reverend echo kitaka kutinisa, obuna kubwine, mono takajiro kwerarikirira, na boyfriend ogo wenyine owiti tuba kumumanya, tutugisurwe. So, don't worry. I'm ready to be with you, Rev. nza kushabira munonga nobasa kuterera konka ogwabareta renguriya
kuza kubasa okushwera kuba omukazi wanje. Ibyo byona wanu Uganda bya. Umushaya jangu nayiro kono ndangu mubiha kwati. Nayorekwa ki? Kuza kunshwazo misho ga Reverend. Habwe nco tagamba ho bice mu mwuka byesigarisa. Kuza kunshwazo misho ga Reverend. Mwani jina kwati naza kuntwara ni. Nakutwara nkai. Kuza kureba ngo ningusugura Reverend. Nangwa shiku namanyire nkamusugurira muhara wa kamashazi. Umushaya jangu nayiro kono ndambiha kwati. Twara kuriya. Akukwate muki. Wanonda kunshwaza konka. Tukamanya kanje ndende. Twara kuriya garuka hano. Reba na kamashaza yije. Musibire muta? Njyaho. Kora ugusoshi muri yo. Ye. Nenshi shikora uguso. Kora uguso yo nenshi. Kamashazi. No manya buri yo bunkubugana. Ngakujyana inyenda kusugurira Reverend mwishi. Tuwogo unabe inyenda kusugura. Ni wogo. Ni wogo. Mwene kamashaza nkugambire. Omukazi namureta. Nomanya kumusiyo misho ga Reverend omukazi akanshwaza. Atashi. Omukazi kuna musiyo misho ga Reverend. Agambira Reverend okuyihire mwenda. Okuyabishirwe ba Sugar Daddy. Okuyabirashirwe magagunta kabara. Ngo akabashirwe ba Sugar Daddy. Nomanya agambira Reverend okuyabirashirwe manya bashijano bangahi. Nomanya ugambira Reverend manya ngo hayina abantu bangaha bunta kabara muhendo. Mwene kambashaze cyo mukazi yankora. Nambene rabaho tugenda. Koruguzi. Reverend mwana arimo. Reverend arimo mukanisa twamusigama. Reverend twakirira mu ryo gumwanya we bare kwija amazima Reverend Uryo mu Kristayo wa ndyo mu Kristayo wa we bare bana go bana mukama simwe amina konka bambaho yizire mbentaka gizire ngunyije tumanyane nico cyandetera kugira ntinyije hati nkurebe cyane kibasika Reverend uje turya hamwe cyamushana ngani mbaso butabasa tindabasa bo kuba ine program yinyine naho ndiyo ninza tuija gukora ugundi umurundo koka Reverend aha wanje ni hihi nahasera mazima wano ije turya hamwe cyamushana rero urabira yoza kureba aba banda buri kuza kureba tindabase inaho ndukuza konka Reverend amanya ndiyo muntu wekanisa munonga ndiyo muntu wekanisa nugo mwako guhoyire ninyanabire ndi mukuru we cyanga konka kunamara narugaho hazaho ndijo ndiyo muntu wekanisa munonga ndiyo wo munda yekanisa bibiro ubenoze ko wandebire tubene twamanye yine konka nyizire nashasha narwara nangwa nubwo kuri wija tukagenda Reverend amazima nubwo kashabire kayanje nanyo kanshabiro kashabira abantu banje Shabira kwa baize ngo uryo mushabi
ngo ryo mushabe noshaba amazima na ruhanga burira wano ijo nshabira hatwakuriyo kushaba reka mpindure myendege tugende nkushabye ewe barero reverend nabeka yawe ewe barero reverend kwati hega nojyangu nubuza kuzeto kuza kuburya norira umuseforiya mwabutariyo n'ubwakuragara wamba ukuragana kugira ngo bunkwatere uburo noza kuburya bitu nuyanga mfitero rwiko rwa mishotera yaho shaniwe to kumanya uburo noza kuburya kwatihega ngo yemaro noza kuryobora waranta kwishe kariho garuko temwe bigaro byawe re izo zo kukunda to mukibo tigite izo zo tigite meni to mukibo no tigite tigita unkatera yawe uburoka nimba utamubwishyurire n'ubuzangane ngira n'utwara umuyaga n'utumwinshi nuwakugira ngo buri nuwarana burya reka mutema hasoga ariko buriyo re ekiba ni nkizobora n'ubuzangane nuwarana nimburya nubwo umwana bitokagera mu ruruki bakugira ngo utoguza kuriya kigitoburo nojya ngo ugenda kuzanka toraburiye nagama ngukoreke kigitoburo kijyakuburiye kuko wabaki tera yaho hatubura oburo ni muto mukibo ninza kurendera butaramo tewa ni mfitero rwiko rwa misho chaza konta haka huji azata naza kushohoza wahurira urwana nurya no shangu nurunguru to mukibo kifumukire
Reverend. Eti niyo kayanje. Oh bana. Mukama narinda. Twakwakira umuka yanje mazima. Oh bana. Ni yeji. Reka nkuletera akagebe. Katwashemererwa Reverend. Imwe bana mugire juba twizire mugire juba. Reverend twakwakira mazima. Twakwakira bambe. Yebaro kwija. Lekanyeshe. Mukama onsinguze tata. Kushaba obutosha umpurra kushaba onyereke kandi onsinguze nashaba amina. Tera mwahereze goya. Mama turiya mtugoye. Yego bana ba. Doro nyambe wanchigitere mama shayi. Tondira juba kanyobwa kakwata mwana wanje. Asa nangwa mama twatugerezeho ukora usiya. Ndiru yaraba muna leta Reverend. Wishana Reverend. Ndira juba ze kwetebekanisa. Ndiro yetebekanise ni nyenda bakeri zoba. Atushabire. Namujangwa isha tushabire yayangire manye. Namweshengereza ndija tugendo liro wanje cyamushanati wati. Chokarijo ogendo tushabire. Ati karo kukushabira tugende mushabire. Namureta rya kirogitebekaniso shwareje akanyobwa kakwata ndiru yaraba. Nyindu ojwareje natekwa kusugura. Natekwa kusugura. Kama muri namageze kosaka kuri iki. Kugira ngo namweshengereza yabaremire. Kai reka mwamizi kuko nabenga. Mama. Muni chimaisa naza kusherwa Reverend. Kurugerizo waba muka Reverend. Hati murete ibintu tugireyo. Bazanje no munaze namuna kire yawo. Azotakajabira. Mama. Naza kusherwa Reverend. Arugai. Kumuna kusanga. Tera ya. Rugai. Toroze kuna bisa Reverend Ngaro. Zakuna bisa Reverend Ngaro. Zakuna bisa Reverend Ngaro. Azo munabise jezere. Ezero mushitera mizi mingi. Iroko munabise. Iroko. Indire.